na the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na ubenya ne yama papa a ope ahwe nyame hira na ura me hu ni amenka me hu ni amenye nyumu ye evangelist mama pa ni ofanyom ni ofanyom odi kan boy I said evangelist mama pa be confused cuz ni ofabe ya evangelist what here yanko pantom na oni papa kra o fakra maker Veneza da kwa ya oh nice okay ya na me hu ye nice prophet one me okay we achepa the radius first na de bia bo di an ya otis o pa o chia me mete wow mete ni nyina radiation no so chief na evangelist what to say o do say me human dey I so chief say o fa so enya me o ti say o say oh aya na mani chi bebre okay because nye nipa nyina na etime di asem che good ye kamri bi atwam nsensem bebre bakoye but ye be fa Kristo yi wa ya diama ayame nwanwa we do no wan anyum no me hu ni amenka okay say opam ya diama ayame nwanwa because unsa Bible say so bi ba Kristo mu anu aya body afufuro ene madada ni nyina atwam 2 Corinthians 5:17 na sami ba Kristo mu no me hwa niam na me wo wiase course wo me ni mienu ntem na me hwese ne me be sachira ya me pagya me nsa so papa bibia sibia facha wo ba e say wo baba ya abode foforo a no so gi no nukrem because anya ni panyina na ye kan no mutimi gi no nukrem eji no akoma pam eji no wodo so but Ebenezer da kwa yi adom oje no no kreso ama he or responded to asema me be kan ma me hu say no wadom it say ne ba what am I say it is hard no in fact I shock me I'm respecting no as a man of God I respecting the papa because some of pastors be wow you know say na ye wo wi asekra na ene omo ye fine but now no they have problem with us but ono no ane me ka me krampo me no problem no ono momo so na we receive me as a daughter it's a rade insha wo baby o be ya one wonder me share ne da me hu ne so da just say TV so ne social media na me dey hu me share ne man you say hu upon one how will you feel oh I will be very happy say emre pam no my answer da bia me kokoma ase no emre pam no me ko ho na makwa kochia no emre pam da bia me kokoma ase bia no me ko makwa kochia no don't so no penny for the buy papa me mission chapter so be your friend me 1 gig yeah when you dem who so papa no o share sir what's what also dey your friend me osofo esia ono ye me sofo ketwa osofo esia ma nice one yeah no 1 gig mommy me person why nyame dey pay you dey kind with empire yes of course exactly it's here for you ye mompaye wora yesu yeda wase yeda wase kese na se na efata ye wadom na ne wo ma ye hyiemu se nyame ma yeda wase sa wa hye nkwa so wahye ya brabo so aboye ho ban matakrema da abodwie mu na moja gusu die ho afru sane enye sei na nipa bi peye o na enye sei na tanfo epeye but waka wo wasem said you de ne ho to awurade so no ade nyina di bua no na wie ni gie papa ya da wase sa ya wadom na ye hyiemu wafidie yi so ye sew se enkomo a ye bedi asem bi a ye beka no manu emfiri wu nyame ho kronkron be kasa fa ye mu emaye nka ne ye ankasa ye nipadua epe na emoma ye nka de wo awurade wo pesa ne be ye wieye no ebe ye mfaso ama nyame ma enu nti ne ye hyiemu wo ha se nyame ma hunyamabo
Emma the Holy Spirit, Emma guide and will lead ye. Na sen someone query ya ye the animonium say ama wu Christo. Sawona why ye esansa wona wo se fata. Sa was ye da was ye. Ya wie ye ne fast down koma abesia ensuo ahoni bia. E ye wawura de ne de aseda na ebema wo esansa woni obi nche wani monyam. Na woni obi nso nche wa ye enu nti na abiri bia ne yesu fra wo na wo je ye so. Ene ye nim sa wo bedi ye nim no wade ye tata na wate ya no. Na ye de asam no to fom a ye nim monyam hye na atweakra ama wu Kristo. Ya da wase ade nyina mu. Amen. Amen. Power. Now, before we come now, sorry. Okay, makwa sorry pain. Makwa sorry pain at check. Kama na me conform. Ai makwa sorry pain. It's enumu answer and I member be ye akoma adwuma no. I think say 2010 yeah. Oh, akoma adwuma no there. Yeah, I think 20 it's about 15 years ago. 15 to 20 years ago. But see you pay your radio ni TV there 2010 ni mu na pay your radio ni TV but before na there na am ma radio ni TV ni there no there I think say I check I see at the age of 16 and GSS and on me 1999 over here oh my 5 hey So what I was saying? What's that? At the age of 16 years now. Jesus. Not school 9 years old. Na me ni mo ma netball, volley. Ene bibia, netball me a captain, volley me a captain. High jump, long jump. Me ma boy, ni nyina me a captain. Ha, it's na manage sports ho pa. Ene me wo fie crate me di me jesi ebre me. Wo fie crate. Me wo fie kra no a. Sada ya kwaya sports no. Wo say ja. Me kono se koton board ye. Ti ma me de board ye so am ya na ese me koton board ye but me koton board ye na mitimi mama danfo ba ko jimi mi jesi e free school. No de hia me. E kwa so ne maso ye board ye na se ba bi ne ma se jesi no. Na me ko stadium, en ko stadium. E ho na na ye interzones no. Na ma kwa akoye na ma ba. Ti sare ti. Now book captain ba now. Now ye me ye so. Oh pa, me omo a then time no. Omunyina ni mi wie school no obi e dia dance say e bas sports dia na me captain when it you born pa sports for your kata you know e say kata e woni say edu ba bi no e be free me mu mi nyi ye no o say mi nyi ye no mama pay attention to football nti me pa dey fa football die munyame what's the number beside age of 16 and 1999 o worry on my 5 and I'm one patch now what What's the secret in there? Oh, my secret in this I'm phobia who has someone show me more. Okay. Who said nipa dear many pa wound them or yarin them or nipa do ya say. They so do be once and be show mu. Obi be ya wade show mu na wo dwen ho. The more na wo dwen ade no ho na ade no so e den how nipa dua. Wo nipa de pa na o ya mo ahyew. Ubo say na omoja so te de bia na wa ye tantantan me nim sa de no enti say wanhu me a obi ya made pepe pa na wo say me ba bonten na me be kama dwen ni me ye free enti me o ya de no na me ka pa ma wie enti ade bia hu ni say e how pa no me maka me ko me na kra anwe hu biem enti amade bia no na ma ye free. I see no one your dressing your dress bia is on point what is your man na papa na say actually dressing no unsa ma ye force adwuma pen okay obi a maton ma ye ntade pen maton ntade pen ma ye force adwuma pen se ye ntade pa de ma ye hu adwuma pen ti obi a ma ye ntade hu adwuma de minim se ye de wakogina ho wo hwe kantamanto wo kosa wo kotwa force bill na e wo se wo set e wo select grade no ye wo oyi first selection second third fourth fifth sa akosi ase oh inta ma minim say we your friend bibi touches what I say your bantade won your friend bibi touches no enu demu ba akopɛ nti before so be first grade you say we your touches aha nti sa ne ma na me ko adwuma na me ye no na yetimi so ni abrofo ni bi e de me ko select ne ma e ko ye force bill nti ama minim ntade efe enti bi say atade bi da wa wo na me hwe wo pe betimi ya atade sehye wo be hye na no ye pe aha enti dressing ne de e ye sa adwuma na me koye ne na ma me sua sa dressing say when you say Ghana how wo hia introduction bia obi anymore why say yes and sana rade ayame e yesu na aye
Yesu na ye obia obefa ba bia na ebo the evangelist mama part first na grada you say ba ko bi abozege no abozege say wa shata de na wo say wo ho ayefe no wo si de bi wa utimi fa wo ho an wo say na de abozege na tira say baby babozege e your trademark obi afili obi afili the last time me video bi de ma abozege ne bae me video bi na the way na dress na me fair it's me we na me video me say abozege na me say asem we ya beko wo say nya me hira wa ade obi betimi aka asem bi Anthony Padrim but say nya me hira wa no nti wo ka pe na Tony Padrim no say what the power of tongue yes what you say meaning pa what I say nti wo ka pe na Tony Padrim wo say obi a yedan obi a eka bi she Dolce and Gabbana eya bag o eya back a obi a kita obi a bag e then Dolce and Gabbana and I me na me see Dolce and Gabbana I'll pause again na do so ko and ba ko bi wo bro ko bi I don't know so what I say and ba ko share that also you got the nerves you got the nerves you got the nerves to talk about me oh like West is be me kan na ko nti sana radi ayame my second time me share with me first time be charity or program be ase na opi ho na obi ani age o cons na obi aye basa na mo ho bia so na me di so na obi atwa selfie selfie and that's how do you feel go for hu na do say obi aye pe wan sem me ade aba ko nyame de acha me ne se obi betimi adi matem okay e wachiri o hu me da the moment obi hu me obi pe masem sana rade de acha me a gift a style of gift nyame de ama me ubetimi atime a abra na me wo madwuma dada ni mu no enkrofo timi kika nsam proto against me ebi wa betimi be akoma radio presenters ebi wa police ni sana ma no but the moment ani pa ne kra say police station ya the moment am ewura wa ebe hu mani mu no o say na nipa we ne yakasem we de fa ne ho enti ya de rade de acha me it's so time yo wo pemasem o bie no time yo be hia mo be ka so wo be hu me obe mu nada unya hu me face to face wo ya hwan wo be sere wona wo so time se hu me face to face wo be sere sa ne nyame aye me enti ba bia medru bia no bo se matamfo ne madofo nyina no no mo we hye so mo ne me ya video obu a otimu se nipa we de na odi matampa wo dwa me ba wo so hia wo dai na wuni say na wo te mama part sa wo hu ya fasa ye nya video e wa bo so no ye metamfo no abeda na medofo and a Bible class says nipa nyina do wa ye due and I mean so my dream no me nyi se me wotamfo okay why you dey o dapi nipa na town dia me dey me ni obi any problem me time obi a wasase so obi a me hye ni bia me sere kire no because me catch us me ntimi fa sam nhye me mu it is a wona also time ya me hye akura me hu a ne ma ben oh okay sana me say me ben so ntimi reject me no so you be oye ado say nipa do nipa yes and on seven so you can on seven egu na say can on seven yemre it is a oye nkofo papa na say be boni track no say e ma feel bad e ma me very bad the kire say me evangelist mama part am tia say me nya papa manipa okay me ya papa ma Kristo what am I say and a papa bia me bia before say me metam sunglasses inside me dey chasu me say no I am not expecting say bia wa what here we me interview me sunglasses ya chewa me expect to see bedam ase me expect to see be yimaye me mpe ahoahoa bia mfiri ho because wo ahoahoa na wo de be ma me no I ma me sika enya me hwe I just ahoahoa me nya fa so bia mfiri mu but the moment am de ade we be ma no na me hu ni say wurade ade we ba ko pe me de acha 1 gig it me pe no times 3 okay it me de ma 1 gig awurade so ma me times 3 no okay it the moment a 1 gig ni an so say mama na de we nti no or the ungrateful e be ma me ma gimi nhira wo Kristo hwawie it me mfa ho say wo be dam ase say wo appreciate say wo be ungrateful to me and come I see enti saade na nyame ya ma me so nti no me nya papa ni aye okay obi a me ne papa bia no last hour a day ungrateful ba because nyakopon ma me hu say menye animonyam ni mfiri nipa ne ho because nyame atua me so Canada it is a money pan me ma ungrateful a aya den say na ha me kra because me ya papa ma nyame
me ya papa ma Kristo ne magye ni monyam ni me nhyira free Kristo ho eti wo no sa wo be mu ani aso wo ma wani so me magye me nhyira free nyame wa wie me magye me nhyira dada Apostle Irene Edujem fie fa ni mama Lestek mama okay I say ho fe pa na o hwe se one day oba invite you e wo ono na sorry na oh nyame nhyira no pa because we can omo ho die say wo yo mo last baby mate omo jeje me so mon kra me mo mami koko ne milk na mini what was say we say kwala de say me be baby o say mo mami koko de milk no na mo di puapua me na me nyi e bedu ba bi ni manante na me tumrika so ahu na kwala kitikiti na the way am wo me ntwetwede na ade e che na say me kwa e be mo de ni ba dwane ko yo to the mon kra me man so any now come here what any see here o say come no everything and am di ka say o kan bibi was 2 Corinthians 2 Corinthians 5:17 Bible can say be wo okay can for near ready or say obi ba Kristo mu a na wa ye abode foforo and ye madada ni nyina atwam is over it is said there na mama koya akomo said there na mama koya yo say baba ya abode foforo and then I ban say na o repent here yes also repent aya de bia aya niam mienu na manipa enya adwen sachera niam mienu okay ana manipa nya adwen sachera one so obi be ka urade asema kire obi okay na atona koma so na the Holy Spirit attach nipa no na wakasa me no nsa mejai me bo adwaman mejai menye Kristo ni adwaman mo ne nsa no kra de sometimes obi timi sachera enso enye ade you can say emprempren na no betimi agile in instant nyame asam na ko nipa ne ho ne be ma nipa na ayadan atimi agile it before so obi be repent say ma be fa Yesu say me kra na ma je nkwa ti say obi ameti abusumfie na me ba be fa Yesu no eye ne ma mienu okay one either say obi be preachi a kire me obi be ka nyame asam a kire me na nyame asam na o ka kire minimu no na ta kire me ne ma nya adwen sa kira eno ye one and a two say bia nipa de be ya so den na nipa de be konsohwe mu na nsohwe ni mu no obesu agu nyankopon so se wurade ensohwe amakomu idie mapem onipa bi antimi muame eti age wo Kristo na betimi ayi me free sa ensohwe we mu eti se Kristo wutimi dom na wo boa me a mefa wa ya me wura na me kra na ma je gwa na ma serve for the rest of my life okay what was here eti ida se ko kanya me asema kire obi anase nyame de nsohwe bebe obi su ni nipa na fa so asachara eti me de na one nyame asofo be kan sam ne kire me pa e wa bra na me wabuso mfie we na be ba Yesu samre na so be kan asem we na be ba nyame hwehwew esusu adwuma na me ye na sabe de na me nyanti na me sabe nsachara ma adwen ene nyame ho kronkron na kasa ma nsohwe ye den e ba me so eti nsohwe ni mu no ene me su friend se se ohu me mobo no yi mi pia because obi ani mu sohwe to me organa de na ekosi ye no na anida so kra ni so say ene be ba be Kristo ni atena ha but wonu awurade ofa de apro na atetie na odi hye ne ho ani bonyam no sa Kristo no fa me na oje mi fie ni guase mu wa mama nkwa fiase wa mama nkwa nsawa mu de na ni periwe se wonu Kristo enka entome no Kristo amana amam eto oyi mi free mu no na wo sa me yadan mi di me bo hye so because abra na me dan fiase no na me ka che Kristo se awurade ma ya mfom so because me kobo asu okay me di kambo asu ansa na me benya problem I see and sorry kase bi to me pa enum na me gina na me di kobo asu sa abra na enche me na me problem na nkrofo proto me eche me no na emaye it is san social ne ba ye no sa abra na kase me nya adwen sachera na kabusumfie ho no me nko hobiem ba me kobo asu wie ye no mantimi anyina na me sa call back it me call back no any 2 months and it happen ye it's abra me ye che me am koda national security no and am say ba bia duru de awurade me so wutimi o say na wa so de on no ma so de so many years okay no ma so de so many years me de nyame fi just as ayi kokobo no start here start ache almost 4 years ni akokobo no start here me da bitimi so da ye asofo ni bitimi ba madwumam omo kanya me asam no mutimi ba se nyame asoma me wo ho nyame se ba bia wa hyire wadu no ba ba na adwuma nyame se fiem na wanya no fa betwe akrama no bebre na omo ba oh the last one cried the woman be D4 baby oba no ke wa parcel bible o so be chama de ba me Yesu me kodu fie no and me hu say the word of God Bible nyame asem
and or the betcheme. It's not me yas wording. And then Yami ma coin. And my sons already a day. That told me to say, oh, because oh, men, I may ya man is such like a boy. Who need to me out between Mamma such like a yawu, and Yami you so. And my a connected foul, so this will be a Christoni. Now you drum for so back from one. Yamid your bar, bon some of your band who offended about that trapo. Sano you be our nomon's ha. Yamid your and son and other fossil. I'm when you guase. It's in the pebby and me Yami who said Dama won't be famine for and son minimum. What must say? No moment Yami share no munya baby or mother befa. And I'll send your sadia will be a one. Sunny any ped you boniano. Mammy used to sell boniana. Not almost fast. Solenya day enti yaw enti ye nyame ene fa asa ankrofo no so ene nam so ma men so manya me fa hudie and nam so ma men so manya me fa hudie because enye san social na ba ye na ka me nim ekwan ya me fa so me ka say duma me jai because emu ya me de enti me jai akwan but en social ni mu no ene me sufre urade se wutimi gye me di me kodu me fie kwasie da wow na sa oni nyame me ni nyame ko apam ewo national security ho Mr. Uradi say what me mami ko drew me fie kwasie da na ye Thursday near me. Okay. Thursday, Friday, Mr. Uradi say drew kwasie. No, I think say the following me damu 2 days me refi kakra. It by na the same week yeah, am say Tuesday. Okay. And am say Uradi what me boa me mami timi ko drew me fie kwasie da. Me ko gina sorry dem pagya me say you ashe wo Kristo animonyam. And I had ya bonsa meye. Me wie me court case. Anka me ko fie Friday, ama Sunday atome. Na matimi akopagya men sase mafa Kristo ana me free court on Friday ana rango about for sama police here den eche me Friday no enti hono ana me samo boa me go gidie wa urade mu sa me by Sunday na me wo me fie because ma shewrade boss sa wanti me mama nkodu me fie Sunday a me sachera biem enti she obi a ya Friday ka ya the Monday na be court but she miracle urade ye Saturday. Oh, na panda almost there be back court. Miss Mini Yamia menene quapam. Mini Yamia menene quapam. Saturday, then you mera. And I'm a coffee. Now me called Rufie no. Men quala no mudimachi. I know no boame wo. Like me walk up and down. And no more catch me say. Lawyer, ya fa no impeding phobia or mo boa mene say. Near aircon, me ready man pay for 1 week. TNE. Shani one pay for 1 week. Na me say share. Me ni nyame akopam. Se me ko pagya me sa Sunday. Asema me kenya me dance ni nkola ni nyina omunim. Omo se da bi yampre ma wonko. Me kunu so yi yampre ya se upia e bi ahwa na ya. So omu sro de course. Ana me se me masanya Sunday me kwa sorry dem ode so be ba be kire me no. Omra me kire me. Eno manya pagya me nsa wie. Say south ne me kwa kenya me asema I will go because minim de wire den. Wasoma me no. Edru Sunday kwala ni yobi ama because musro enti me ni mi kru me se makwasole because me ni nyame akwapam se wotimi yi mi pia kwasi da me ko pagya me nsa na nyame atimi yi mi apia Saturday na nipa abeka kire me se ya baba be kire Sunday biem enti no ya pa cha on ya mawo be na nipa na o me kire wo no nim se wudam nipa na o me kire wo no wo ya de ni tue sika to the stand say ya fa on court Monday near Fankotum, it is say or sister work with now sorry them Sunday, dear. Not just a woman on your one eye, the head in Hamo. 84 who see one to the next Monday na court be connect and you be our court near the Yajao. Men so me who say ya meso since I woman crano. Because me tell you fear you me from Bible near grow. I am telling you. And not that me to me go Bible school da. But me I don't buy no. Me can me ask something so be our Bible school. It is by the grace. It's a true Sunday, no. And I'm a co pajamas, a shake Christo anymore. It's sanity. It's a medini pachia. Come to me and for Christo. My next question, no. No, why I did be answering with some next question. Over here. Maybe say before we have my next question, no. Maybe say the more 5 minutes. Forward. Minka Radiasam. I answer my next question. You did some best. Amen. Sabre Yabeka Radiasam. Yadi carbon paya dada. Tebeka radiasem. Me evangelist, me din and evangelist Patricia Odro Cranting. Baby, I will show me from evangelist Mama Pat. Me baba be no baba che radiasem. The radiasem me no baba channel. A tifia some dear that's one say. Repent, Jesus love you.
No matter what you are, you repent. Jesus love you. Owura Yesu mi di Yesu ho adanse e de ama wo ene anwumre yi. Ba bibia wo bia wo ne menya akoma kro fa wadwen ade bia wo ye bia no. Fa wadwen efa mekituwa bi na mekamfo Yesu e de ama wo ene anwumre yi. Esa sa Bible kan say Yesu ka kire ye say wo kọ na wonya ye nyanka na wo gya the Holy Spirit. Ene anwumre wo bibia wo ti evangelist mama part wo ba bibia wo tie me no. Sa won fa Yesu na wo ese wo kra na wagye nkwa mekamfo Kristo e de ama wo. Na ya shaya jinkwa Messiah na Bible say obewudi jiminu mienu nkwa na bra Yesu Kristo bae no ebi obi timi bu ni ho abomfia ese sofo bi ne ye bi sofo bi ade bi a wo ye nti no mempesa mekwa asore sabre se wutie mi anwumre ya me ka wo say Yesu kan ya say emre ni ba be kwa wie ya atradifo beba eman be sole aman so eniema bone be sole enti se ye hu sa niema we nyina odofo na me ka kira wo se eyawieye no na aben enti wo se wunya adwensa kira me ma sa de ni mu wabam na emu ma sa de ni motivate wo na ema wu se Bible kan se me de be kwa wie ya ye be hu sa niema we nyina and na obete esa man na man we ko and now better yes sofo we sabi dwale oba and now better yes sofo bi akofa wo bi sabi e Bible no na aka na Bible ne simfiti ase na asam ne wo ho na asam ne onyankopon na na wo na onyankopon ya asam no enti de Bible ne state bia no de Yesu Kristo be kan ye bia no it will come to pass. Yeah, famiko Mark chapter 1 verse 15. Mark chapter 1 verse number 15. Bible kan asem bi wo ho. Okay. Now what can I say? Bible say what can I say? Peja won ne no. Ebre no ewiedu. Bible say ebre na wie dru. Yakopon ahine no aben. Yesu Kristo ahine na ben. Monsa kira mo adwene. Munya adwensa kira wo a wutie me na anwumre. Na munya sempa no ni. Na munya awurade asam ni nie. Awurade asam ne pa de mankwa. Awurade asam pa ne matumi. Awurade asam pa ene masika. Bible say sika ne dwetɛ ye ono awurade Yakopon de ya. Wasa bra ne nkyɛn. Wona waso ade so amabrɛm mfa ade so amra. Odofo fa homa Yesu wate na wo honto wono pe no betimi aboa wasase so woni pa bia timi moa wasase so Bible say eniema nyina betwam but wono wasafo awurade asem de etim hoda ana Mark chapter 1 verse 15 aka no moma ye fa ye ho ema Kristo yie fa me call Luke 15 verse 7 Bible can asem bi wo hodafo emli ni nie there is no time for you. There is no time for you, share. So urade Yakopon amwa wa me so be sha watade fita te say de ma sha matade ye. Say Yesu amwa wa, wo gina wo fie na wo dress kama, wo gina hwehwem kama. But say urade amwa wa, wo dan na air condition simu no. Wo fie na wasiesie mu gold no. Wo mpa na wato so fafefe no. Say wan fa Kristo a, ebetimi abasai, wo be siesie wo ho pia kwabontan na ye be kwakwo atade no e wo mo kire. Emri ni homa wo. This is the time. Fa homa Kristo. Oso ahini na ben. Enanu Yesu ekaye. Abra na Farisifo ni Yesu nam no. Bible say Farisifo ni ka kire Yesu say, "Ma wona wo ye deden ka o manu ntum." Na Yesu ka kire Farisifo ni say, "Sha, se we mu ka o manu ntum mpo a. Ye be commande abesia." Amoma be de ye be yimi awurade aye se na Ghana sofo bi se ye nka awurade asem nkire nyame ma ena Kristofo se ye nka awurade asem nkire nyame ma ena Yesu sa men kan kire wo sai wo be commande wo konfo frabusumfia be ka awurade asem a kire wo cheme so amen Amen. Family call Luke chapter 15 verse 7. Luke chapter 15 verse 7. Bible say then. Mesemo say. Bible say wasemo say. Sara na enije beba soro. Enije beba soro wa bra de. Se wo de boy ni ba kun. Jesus se wo de boy ni ba ku sachara wo ne boni mu a. Se nipa tene ni aduokun. Hey, Bible say me kan cho na nwumre say. Awurade asema me kan kire wi. Enipa pimpim etie mi. Se mu ba ku mpo sachara wo na dwen ya. Abofo pimpim ani beje. Achen wona wo so wo de o ma hu Yesu dada. Wona wo so wo fa awurade dada. Ene Yesu sa me kan kire wo se wo hwehwe wo. Ene Yesu se wo bia di pro ni mu. Ene Yesu se wo bia pro no. Ene Yesu se wo gira wo pro ni mu. Wo bia mu. Na sa wo be phone wo awurade. Na wo phone no Kristo a. Wo so wo be jew. Wo be siesie wo. Obi yare na fi wo so. E ba na wo hwehwe ni tia wo na mabusum fie no. Yesu sa me kan kire wo se ye bonus. Bra na obejew.
Bra 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 no pechi wo. Hey. Bra 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 no pechi wo. What you here for? What you are for? Yesu dear. What do you want some more? What you here for? Oh, what you are for? Yesu dear. Want some? Me say at this one ben a dawso. Amanya ben a dawso. Or how ben a dawso? I would ye chinchia. Yesu said brana ba so no hwe. Bible say mon so hu nyina hwe. Brana ba so Yesu hwe. Ha me na beti abosun fie o. Ena ma be so Yesu ahwe. Ma hu difference. Ma hu sanete. Ma hu abra na me wo wi ase. Ani ma be hu abra ma ba Kristo mu. Yesu fraw. Ena nwumre. Wasa forward this one nyina ya dan. Ebra. Okay, Matthew chapter 24. Bible can say Matthew chapter 24 verse number 40, 44, 50 no. Was a more farmer this one in Ambra me uradi Yakopon manim. Na sa wo boni na aye fit sesi kire. Et say mocha mpa wo be hora na ye sakalo. Hey, why no say na the body chain wo konfo agrada de. Why na so wo wiase chain wo konfo agrada de. Sene wonu awurade atimi afa okonfo agrada sesani din abe friend evangelist mama parts ama ne wo ka awurade asam a kire wo a wo wura Yesu se tomrika na be fa no na wonu wo fa de apro na tete asai no no Kristo di hye ne ho animonyam no obefa wo no obesiese wo no obema ne wo nkrokro ba betena wo mu na wode obeka na asamo ne bedu babi no batwi akra ma wo no Kristo. Yes Lord, yes Lord. Orafo emu ho bomfia awurade de se de atete na apro na asai no no Christo pe. Famiko Mark chapter 3 verse 19. Bible can say me o. Okay. Emri ni o. Emri ni ho ma o. Who can Matthew chapter 24? Bible say. Sorry, who can Isaiah? Bible can say me wa Isaiah. Was say abras adani bedru no. Wo bani ni kunu ebeda keteso. Obefa ba ku eja ba ko. Obi abeku na ebubu na kunta different. Uma me beku na ebebu na konta, u papa bebu na konta, u kuru bebu na konta, usu bebu konta. Run for your life. Jesus. Run for your life. Emri ni nie. And then we when that's what we do be my Kristo. Because emri bi ba o. Abrantia wo dress free wo fie. Sa wo hene na wo tie akonwa so na ntimi antena so akosi awie ye. Ama wo wo bi be bo di prumu be fa ne de a. Wo pani bia o ye minister bi akonwa bia o te so sa wantimi antena akonwa ne so ankosi awieye ama wo wuye ma ye de obi bedi ade de a ena wakeke ben samu no Yesu saben kan kira say fa wono Yesu okay de wo de wani ato so na ntimi muawo hey me say do fa na waje no it can never help you ba sere na da wasere no wo temani ate to twere me say aduro na wakwaje no kotogu. Hey, Mrs. Awako joining all Kotubia. I am telling you, say Jesus Christ is calling you. All powers belongs to Jesus. All powers belongs to Jesus. Che, Mr. Woni pana wodi wo call to me ni mo no. Dia wodi wo kwese ekuo ni mo no. Ya bo hu, ese free kuo ni mo a wo bewu. Ya bo hu, ese bansere no to twena wo bewu. Konfo ni se wo se wo to abosu ni gu a wo bewu. Ene Yesu se me kan kira wo sai. Nia osin ayi dade otomfo no a wo bo dade no. Eye nyame na bo otomfo no. Yes, sanity. Wo nyame na bo otomfo na wo sin dade no. Dia odi to me na ma wo no wa bo hu say wo free sa akwo we mu a wo bewu no eye Kristo na bo no oni to me wo so Kristo pe de wo to me wo so me ba cho wa bia fa me ko Acts chapter 3 verse 19 Bible says verse 19 timo sa chana madwene Bible says timo sa chana madwene na mo nane mo ho fra bosomsom ni ntuo ni mo na wa pepa mo bone Jesus mo nane mo ho he ekuo bia wadwane dane ho na nwumre Oko to bia wo mu dane ho abusum bia waje kotugu enku bia wodi wani ato so no Bible say ye kan say to me bia ni abodiem to kire to me ni nyina the word of God. Yes Lord. To me nyina the word of God. To me nyina ya wurade asem Yesu say me kan kire so wo frew fa wo hawo no wa mane no wo dagye no fa bra Yesu ho. Yes Lord. Na de wo hwehwe bia no wurade so obeya ama ho. Ewo Jesus Christ di mo. Yes, Lord. Famiko Matthew chapter 9 verse 13 Bible say then. Matthew chapter 9 Verse number 13. Verse number 13. Jesus. Bible can say me wo. Order for. Sachawa ni wate. Hey, me say yes wo do papa.
Was say nipa nyina you to twene a me asafo awurade me dom say nipa nyina say yempewa me asafo awurade me say me pew because I say oboni pasa ne seso oboni ama nyina ne dru ni paso no wono awurade yakopon boni pasa ne seso na wo home ho krunkru gu nipa mu ama nipa be ye wo krati asefo she utumi na kita wo na utumi de kasa no de utumi de ko no de utumi de ba no honhom na timu no eye kristo dia wo. When was the last time I can carry with Adiasem? Some of us, we call ourselves Christians. But you would have said, what crana what see you moon or crana dear nini radiasem. But when was the last time I will carry Radiasem? Famiko Matthew chapter 9 verse 13. Bible saying, or say, Namon Congo see one say, Bible say, Yamara Messamo say, no to the Namiti Atenka FM. Name Semo say, I am doing my assignment. And we are the same member canceramo. Okay. It's in Nanameti America. Okay. Wofa now the woman Christo a wow. That me woo me ko buba konta. Wo would have friend me yama dwumo me de me kokayo. I 100% now wo so dey na ma me be kan wanti. Because us emri ni one more onipa dasani. Ene ya wo ti ase wo mu ye. Ene ya takrema da bodue mu yi. Ene ya moja di wo mu afu sane. This is the time. Bible say emri bi petru. Na wo be ka say urade ma me komachi e wo se da bi. Da bi. Emri bi baye ma evangelist bi or konfu baby I me friend man be evangelist wo be kai so be kan urade asam kire wo e wa tenka wo te yes wo afa nya adwuma me sra wo me pese ye bete sa e wo daache yanko o say mo so on say Bible say me mese mo say pemobro hunu na nya afarebo Jesus say wo pemobro hu o na nya wona wonya sika ma me fra atrenefo but me ba Bible say wo pemobro hu na nya wona wonya sika enya wona wono kolasia kese obetu nti o te asole dem okay hey tight kese obetu nti ya de na betena first seat hey ni sikanti asore wono na shamra Jesus say nya onu nti na obaye na hifo nti na obaye o say ma me fra atrenefo wa me fra atrenefo me fra ne boniyefo wo be fra wona woni omunim Kristo te say ye na yatena busufie for 20 years powerful ya na Jesus wo be fra ye it is evangelist one part me ti hey say me fa Jesus say me kra na ma genkwa na say wudi matemu a I don't care okay wo cheche me I don't care because Bible say nya wona wonim Kristo dada and oba hwehwe wo but me na me nim awurade me na me nim Kristo me ti no ya dan oba ye asi bacha asi me ye e ma me honhom ntinko famiko Revelation chapter 3 verse 19 famiko Revelation chapter 3 verse number 19 Bible can say bi wo ho order form me anya agen sachera na Yesu pe e no betimi aboa yen tumi bia ni soro e form ana asase ase a wo body dia wo benya nkwa age edin Jesus eno pe tumi bia ni soro e form anase asase ase because ono na wadi soro ani asase so nkunim ana samado safo so kita ono awurade eti tumi bia ni webetimi ajo nkwa ajo ono awurade aha Bible say Revelation chapter 3 verse 19 Bible can say was say dodo a me do won no Bible say dodo a wodo wo mo no be you on 10 wo be you on 10 na metwe won aso aha enti bomodin na sachira wadwene but ma say dodo a wodo ye no obeyi atan obetwe aso enti bomodin na ya je sachira from now asa no so ahinie na eden aba because you don't have any reverse this is the time I would see evangelist sachira wadwen send you wo wo kra ne benya ba bia ko hwe Yesu Kristo sani ebeya dashi ebenya heavy ako. Yesu Kristo si epesika. Yesu Kristo si epedan. Yesu Kristo si epeka. Hey, sani mani na eye bonus because waka kire say to me all powers belongs to God. Was wono na sika ne dwete eye ne dia. Eti wo dia fa ne yie wa brabo trene. O kan Galatians 5:19 Bible kan say bi wo ho. Was ye ntwe ye hu fra bosomsom ho akohwibra awudie kunsum e wo ho Galatians 5:19 Bible aka. Now Galatians 5:22-23 Bible say na honhom no apedie ene die wodo ene je no kra papa ye ayemje eti say yesi ya Kristofo a yemo brabo ni yesi ya ba Kristo mu no ya bebo ya brabo ye sane ba ya sare ye focus ne se ya be ko heaven no ya nya bi akọ but say ya kase ya fa Yesu say ya kra ne agye nkwa ne ya ma brabo tene ne ya ba brabo sane ya pede ya ene ya heaven ye nya bi ya nya den enko where we are Revelation Famiko Acts chapter 17 verse 30
Bible kasa bi verse 30. Nisa enti Onyankopon abu nani agu mere ahodo nyina anim. Jesus. Na afa die. Wahye nipa a owo mma nyina se. Ese ya den. Satira won. Wahye satira ya dwen. John the Baptist aba ye ne de. Mo satira mo dwen yo. Oso hine na ba yo. Mo satira mo dwen yo. Oso hine na ba yo. Oh, ana Paul so ba ye ne de. Mufa muhuma Kristo Paul kwado ba ye de Paul amante mo say de kanfo. Wono no timi ko Paul aya na bi mu kasa ene whatsapp sumfie ene wadi bone ene wo so afa Yesu ene wo he wo satira ye ene wo boahye. Bible say Paul na wakoje permission. Na wodi aba be ku Kristofo. Wodi aba be ku asofo. Na bra wo koso wo koku Kristofo no. Bible say won kronkron locate no. E wo Damascus pass. Na obeye ni a wo mu di kan ye den. Eyeye. Enuanu na dofo emfa wo ne tebi a wo wom. Emfa wo say wo ye korinsani. Emfa wo say wo ye shawani. Emfa wo say wo ye jonki. Emfa wo say like ususumu bia. Ewurade betimi ajusu. So Uradi etimi afa evangelist mama pata. Uradi betimi yusu papa. What my emfa ayi mama two quotations nko. Fami ko Isaiah. What's my two quotations? Ai na me ko. Fami ko Isaiah, remember me to fami ta mo ko. Okay. Fami ko Isaiah. Isaiah chapter 1 verse 18. Na yen fanwe. Isaiah chapter 1 Bible saying verse number 18. Aha. Mumra ma yemfa adwene. Enti mu ana nwumre mu ti evangelist mama part me pa mo chao. Muma nyina fa ye homa Kristo na mumra me fa adwen ye. Ewrade na ose. Ewrade na ose. Na se mo bone ti se ko jan. Eh, na se bone na ti se ko jan pa. Be ho asanwera. Wo be horo ma na ye ti sanwera. Se ebre se moja a. Yes, se bone na ye ko ti se moja. Be fita sa aka. Ebe ye fita se den. Akalo. Oh Jesus. Afeye mo Matthew chapter 11 verse number 28 sharp. Verse number 28 Bible ka se mi ho. Sharp na ye fanwie. Your time no. Na ye fanwie. Odafo Yesu mu ode me kanfo Kristo amaw. Hey, me say abra na ye wo wiase no. Hwe kai. Wotimi ye obi papa ofale kwa so be ka se wo na wo ye ne papa. Because wuti uye konfo and I buy Yesu mi and say na me radio station ya me konfo aka mama ba and na me ye Kristo ni mi kawura de asem antua kapre ya anye me hwe wo hu the benefit I wo Kristo mu and na tenka ha me ti he antua kapre eso me ti he kanya me asem and first na ka before se menya hatana no I just say me tua be 20,000 and no kra ha ya Kristo 4 FM etu 20,000 na kra ya nye because wo ye wiase ni wo so ma bosom and Yesu abi e program me free almost be kasa free ya nye o hwe when the man yami juma no eyede yanko Matthew chapter 11 verse 28 Matthew 11:28 Bible say then was mo amaye adwuma abre Bible say mo amaye adwuma bre ebi mu ye adwuma na oye ne yento woto wade ayento etiamane ne namabusumfie malamfo so akonfo so ode na masofo de eji nku samna ne nkuto ebi mu ji agi kelewele nyina ene Yesu say mo amaso ade so abre munya den Mumra me nchen. Yesu se mumra ne nchen. Obema ma home. Won kwaje akwankyere biam. Won kwaje hwi biam. Won kwaje bansiri biam. Eye awurade asem no. Wo gina so no abompaye. Wo bo na awurade atie. Na wo niam na wo ton no waya den. Ya tama wo. Ya find last quotation no. Matthew chapter 24 verse number 15. Verse number 50. Matthew 24 verse number 50. Bible kan asem bi wo ho no na me di masem na esi. Bible kan asem bi wo ho. Matthew chapter 24. 24 verse number 50. 15 patcho. Akwori rabeba da no. Yesu se me kan kira wo se wo twomu ko kanya me Yesu baba. Da nani na no. Obeba da me no mienu ye ni na ye ho so. Ni edon a wonim. Ani don wa ye nim. And you tell me, say everybody who is listening to Evangelist Mama Pat right now, you have to prepare yourself anytime, any day, any hour. Because unima die a doni bebom, unima die Christo obeba. Hey, Bible, yes, also wako. We are the heaven is real. Yes. There be a cancer say when you say heaven, crowd while we are the nipa obe. Oh, what you tell me? It's yet yes, heavy wo, say heavy ni ho. Yeah, Juma ye. You could do honor say heavy wo ye bonus. It also ya there bra never sum nyame ni ye yanko verse 44 no so den verse number 44 Matthew 24 verse 44 no ye nti mu siesie mu hunsie if said don mo nwene ho if said don wa won expect Kristo no na Yesu beba eti siesie ho ne fa ho ma Yesu siesie ho verse 40 no verse 40 ne afanwie okay
ene nipa ba no wo afuo mu ho abre ni bedru na nipa mienu tijina afuo mu ni wukunu abre ni bedru na me quality studio te said na yete hey ene yesu se de na besi obefa baako bible so obefa baako na wo becha baako wo ho enti se wo ni wukunu na mo a enhwe se wukunu fa Kristo enti wo ukodu wukunu chi run for your life fa homa Kristo wukunu so obeso mboso abefa Yesu wo yire so obeso mboso abefa Yesu because bible say adani bedru no Matthew chapter 24 verse number 40 was say adani bedru no obefa wo ba baako na waja baako obetimi afa wo yire obetimi afa wukunu dani bedru no na mu gina fuom obefa baako waja baako ya mpesa obefa baako waja baako ya pese ye mienu nyina yeko ya ne adofo nyina yeko ya ne atiefo wo mu tie evangelist mama pastor na nwumre nyina yeko na yeko ba hurusie ne ade anije eko heaven na ye nyina ye nyame mma adum ni ti amen Father in the mighty name of Jesus yesu me da wase so wa fa me mu akasa kire wo mma obi a wasami ko no ho no ma asam ni kogu akoma papa so na enya nipa ne ho adwuma na omunya adwensa kira na omunya nyame mma na daachi omunya heaven kwa ebo mu akasa ye wu yesu na waye ye da wase adum ni ti amen wo a wutie me sa brain baby bia wo no se wo yo bia wo nkwa asole amesere wo pasole papa ko pasole aye nkyerɛkyerɛ na efa wo ho ekohyem wuni asole konso a ebrada bia ye hyiam e Tender Plaza e bompa ye die urade asem because bible amiate ase say urade asem ene mpaibo ene mani nipanya the Holy Spirit woni pa woni nyame wo kronkron wo bobra enye ye ukọ wani mu enko yare etimi edi nipadua no eye ne ma basa bra ne nyame wo kronkron timi metena wo mu be bompa ye ni bi apam bi eda wo so ebe ye fi wo so eye mpaibo bra e brada ochena ye hyiam pa se sofo be ma me kwan ya me fa ye number no entu dwa ansa me fa entu dwa okay na ye nto aso ye number no eye 0257 003133 0257 003133 and another one so 0257 003131 0257 003131 your number 13 sorry it's your number no eno ne be wi a be sign abo we bia na wutie me wonfa Yesu sa wo kra na waje nkwa fa wonsa eto akoma so me kanfo Yesu e de amaw owura Yesu yes Lord me da wase say na day mama tie evangelist mama part ne matie wasem ma bie makoma mu me fa wo Yesu ya me kra na maje nkwa sane be ya da chi me wu a menya heaven akọ mesomo na me di wachi me nkwanda nyina e wo Yesu dim adom ni nti amen amen 5 minutes what take 24 minutes oh mama 20 oh mama 1 hour crab call how come what the news say that carry you remember you crab and then news you what will be about this some more before you be about fono Wabesi sabiara ye wanije ewo Yesu mu. Because my next question no the person who word can come shall I say me ma bo word Jesus Jesus eh Bible says so now we ready we now go for share we start shy chair but what me preach say question no unim say Bible can sembi Bible can say the question ma yanko before say me you one no yanko Proverbs chapter 1 verse 23 Bible can say bi wo ho e say yaya body fufuro de ye kasa bia ye gina urade asem so ti fa me ko Proverbs chapter 1 verse 23 verse 23 Bible saying o say mo na ne mo ho ma me kasa kire hwe asi na ensi e meto aso uchi no uni ye mo ze mo ni na mo ho ma me me kasa kire hwe me ro me honhom amamo yes me ro me honhom what must say Bible say yanna ne ye ho obesa kan ne biem kan ne ye wo se monna ne mo ho ma me kasa kire onipa bi a ye kasa nyame kasa kire obi a na eye awurade asem onipa bi a obetie obi a oka awurade asem a obetie nyame ni bia no ne se wadane ne ho ama Kristo na Bible say wodane wo ma onu Kristo a wo be hwie dian
o say mo na me homa me kasa kire sa na me horo me honhom amamo he will give us the Holy Spirit na me honhom asem na be ma ye hunasem it's a radio asem American preaching na me preaching no Bible di ka hye me bo say me fa ni yi a obedane ne honhom na ma me na matimi ayi dan aka na asem nti the American nyina no is by the Holy Spirit anya ma ho den waka okay, Proverbs chapter 1 verse number 23. So nipa bia wo dane homa Kristo bia no ono so dane ne honhom de ma wo. Onipa bia beba bra botene ne. Bible come na sam wo sesa wo dom ye di masade so. Wo ye Kristoni na wo ye nyame nipa nyame like nyame ba wo ye Kristoni a wo be di awurade ahyade so. Awurade ahyade ne se den wo kobo dwaman, wo konom nsa, wo kodi nseko. So dem di kan ka Galatians 5 yes. It's a wo bossa bra botene ne no a awurade hie ne honhom go so. Now Bible can Acts chapter 1 verse 8. Was say won kronkron ne ba mo so a mo betimi aye niam bia. Now I can say Bible verse no and make say is by the Holy Spirit. Who say make na ba? Yeah. The more na usua no na e ka dwen mu. Usua awurade asem na wo bom paye. Because me de nyame frɛ me no me mission nyina ne se won fa na asem nsam adwen mu ne ma no. Okay. Eno na ye me calling, eno na me pe. Okay. Because ebeya me desa me gina baby na me ka urade asem na me boss so mpa ye so urade ayama me kasa pe na asem na me ka no ma me ho verse urade na aye eya won kronkron na ye we nyina nipa ntimi nye we nyina eya won kronkron eya na over such a we evangelist at Ghana high we are so be enemy yes eya hear kind negative things about you but so la ministry kwa na koso ai esanse Kristo idea ho ato ne sunti ye nyamemba aya o tibi pebre na Yesu na nkasa na mimi di nachi no de ya na me de cheche me wure aya na emfa me ho ne say Kristo na mimi di nachi as Jesus Christ Nazareth ni no Yesu Kristo no a me de me ho ato ne so no e de ne yanka nkere no opon niam bebrebe obaye Yesu ba Yesu e de no tieti ni fa ye ni ani oba wawu da ho Yesu sabai wa sole na wa sole wabana na moje tuni mfinhia bebre no Bible say onya gidie so Yesu atade mu onya hoto enyama bebre Yesu be ye nyina wiye no ayefo ne crucify Yesu enya wiasefo ne crucify Yesu eye Kristofo eye nyamema wo mo no mo so ye Kristofo wo mo na no mo ye Roman for Pharisee omo no mo Christ omo crucify Jesus Christ upon yam be ye nyina ye se o de honhom bone ana ye adwuma ana meboa enso wo say nipa waji Yesu Kristo tum no aye wiaseni ya no wabokro no ane ye bone senua wono na timiji Yesu wono ne nipa waji Yesu tum ba na Kristofo ni nyina ye den e crucify no etina meme a medi na chi de meme ye hwan wo wura na nkasa kra ye bone deja ye tinta so gu ne so ye bone senua mu ye kan bi fa ne ho ba meme ye nipa nti ebi wo mo kan na abro me so na ma ba bonten ba you say they jai by 2 months ni ye jai ko hokra mani mama dream ko david ko me peso be kokra mana reflect your mind no me jai me ba na me be ka urade asem wo di asem to me so dia me ba be so Facebook okay so we di asem to me so am ai me ba enyo bia so ebia na enye hwe we are not be hype na me ka say enyo bia so ya wasem bi wo why be to bonte a you have to come out and defend yourself they say computer world me wo enya first no ekọ aka enti no ba beginning asem no so na wo di akasa enye mpu atwa say the first no ka me dia me ba be di atem they say me jai eno die oni e dey me jai ba nyene ndia ya nyede dem say Kristo se mo mane nko because eno David be mo mane nko eno na me di bowura rebase akoka asam no I see because nyede ni wa you can't go to ghetto to preach the word of God to them but wo musu no mu hia urade asam no yes so wo frɛ yan kwa bonten ko kana asam wan ka se ko trata solid dem o me nyame solid dem masibi anche ye be bia no but me ministry is a me kwa ka asam no na me hu video na me na mu bro no sa amrante no na me preach chiro mo yes me evangelism that is my calling me kwa ka asam no obu kwa ka asam no wi ade sa na wo san yiska mane Faké no de beti nyame asam ye boabo ma no ne atua ne de o maba o mo asi adu omutu adwuma me adu omutu adwuma mu what was say enti adwuma na na eguso aye ye Bible school da me ko bi da hey me ko Bible school da unko Bible school da I am paye na wurade de nyame adom na dom mesa no me ko Bible school da so how come say I see you video be na ma bontin say o deliver for counsel for yes
I make cancer in Crawford. No, sir, I could not the anointing a touchy papa be mumas now. If he Meba. Mahu Yanko James chapter 5, verse number 14. Bible can't send me or me do be sad because a prayer camp now. I must start an evangelist. I have a contour Bible. A brother be an issue bomb pie. Tuesday be our china. Tuesday Pia Yanko Poya Dumoa, Yeshima Bompire, a swear radiasum, and no pie started from 8, 9 echo, 12 near pong. Oh, last week, yes, I say last week, you know, and no cry day one on any Sankatwa. And no who video ni say, me bompire made the anointing while you a guam, anointing while a budges, and then you'll be a quiet water, and the Anton Yakoju be a sika. But a budget na me bomb pie a guso. Now the time me yes adiano. My uncle be with James chapter 5 verse number 14. James chapter 5 verse number 14. To bona kind ye mami. O say mu bi yare ana. Bible say mu bi yare ana. Mane frɛ asafo no mu. Mane frɛ asafo no mu mpanimfo. Aha. Na wombo ne so mpaye. Ne mebo ne so mpaye. Na wonsra no ngo. Na yensra sa nkrofo ne ngo den. Awurade di mu. Awa awurade di mu. Odi fo wa so wa ha. What must say? What say? Only pony be yariana. Okay, James chapter 5, verse number 14. Bible say any pony mu be yariana. Young fre asafuni mu penny for. Na your mom pay and yansran and more and show one ready yankupon. Eden, Nidimu. It's so be by no bompire, ebio problem. By problem, yes, will be yari, and you'll be able to say be yari our hospital. Ebio be yari and say, or power, or peba, or pejuma, a junjibi than so. I rather pay a bit me aye. You bet you some so. Nay, the anointing warrior because Bible aka says so be was our problem now. Yenina and was rana so. Na yen sranengo. Na yen frasa funimun penny for. As a funimun penny for so a mena me evangelista medano. And a menema sofo mieno. A come home. Into a come home a bomb pie masani pano. And it is a who sa video na. Na enuti and a who sa video. What difference of what time now we evangelists maybe you know comfort necessarily who is a different say many che menamo many che many chisu makumomu say me wiase biem me dru baby na ye frame evangelist me refi me niama nya me de hira me say dini nko akeke evangelist no awurade say like a sign say me ye nyame ba. Oh, me ye preacher, me kawura de asem no. Me say, ye ka e motivate me kra che me ka bi kra e powerful ma me. Wow. Me ni je pa. Ye power evangelist. Say enya evangelist no. Say like mabe ye Christoni no. I am from me agrada na e be hia me oh mama part evangelist. Oh, ka first una agrada oh like so what get baby me. Yes. Me ni je pa. Ti Christo mu na maba ne de. The Bible can say life begins at 40 going. It is a say na yanamu a homu aircon. Our life now begin with the gospel. No, the papa. Wow. The papa. Me was surprised be Eddie Mao. Okay. Titi Bremo Kennedy. Was surprised. Some we have a there. Fanga wait me how ka cry. One from me why? One from me how ka cry. Okay. One from me how ka cry. Me wa evangelism my part e wa ha. Ja obey evangelism but what me I'm sending crying ka cry. You obey last baby what me can be a show you aba. I'm gonna pick up what's the gra. Me sure say uni aba be what me share no am na vim. Onto nka me yenye program. Onto nka. My yenye program. Be me talk. You say mama part so we evangelist what me share no am na vim. Metia Roma Father Mission what here for. Metia Evangelist Patricia. I mean, me program no. Me see Robert. Me no chapter. Just me say nkura me say omusu an won kan nyam yasem. Ene wakan nyam yasem me ni aje. For the Bible John chapter 3 verse 34 no.
or see the Yanko Passman or Kenya Yanko. He preached the gospel, and our camp gospel now matters. I am so happy. I'm so happy. As a Okofa, assembly by or Semen Kohokra, you don't need distance. And at the on the country, on Kanyami Asem, should preach the gospel and be focused. Na Euradia, or Din Kunum and Nipano, or Bikin Kunum Amano. All right, you better say, I'm sorry, take us in you better want to. Amen. I'm so, dinner, yeah, come out 2 and 1 say, and they ain't coha, near Kokana. Anna, what's medical catcher say? Yamiasam na mekano, Asamania will be a yammy day. It's a mekwa, and I know last week your evangelism, maybe was a man yen to car and share where we are the doors on Mr. Shy. So when the Holy Spirit, a yammy woman, Kumamua, and Kawan Castle to car Dimechi. What must say? And it's for kind was a dear radia friend or come radiasum. And you probably break Guabon say they need the word of God. It is as a young I focus to see the BI bed dressing and come by a radia shrame, no my dress and I'm a facon. Now that be and you're calling on it. To me, I may qua many pass me Kenya miasam, but BS me cobia me drew on swa. I dare me Dennis a Bible say free radia begina. In front no raden swa, yes. And so say Christo na frame crew jintino. Baby I made Rubiano sono and nipe wa wonya ni jesa mo bebe betie menu mo asam. Because the first time it see abonteno. Na me expecting possibly ko jina baby obi bebe me so betie masam. I don't cry you kokro bit top ho baby. Area mu ho. Area ni mu nyina house to house. Ghetto to ghetto nyina. Yeko ho. Every Wednesday be a call. Your programs as I say on Tuesdays. Your young Bible. Our Tender Plaza send me di kind na Wednesdays near evangelism. Wednesday no be any sense ye Wednesday will be a Bible na ye to your mogu. Near evangelism. Thursday na your program be a heavy account to. I know the 2 hours preaching non-stop. Thursdays and remember about 7:30. Here with today's TV. And we now so 2 hours preaching non-stop. Thursdays, now Fridays and so now you call evangelism. No, now Saturday near home. Sunday no be a corner sorry. You say your bumpire assembly permanent Christo my choir. Now you be a sorry na no. Na for your Sunday dear I say. Okay, that's a Sunday dear unya. Minya starts Sunday to Tuesdays and I ya sorry. You bomb ya solid pepe bumpire. Kenya me some ya sorry pepe. Tuesday. Now Wednesday ya call evangelism. Now Thursday ya heavy account to preaching 2 hours today's TV. Now Friday and also ya call evangelism. Now Saturday near the arrested. Now Sunday will be a corner sorry uncle. It's a empire bono. Tuesday no be at me baby. We are so for crowd baby. Will be a say was so funk it wa. Omu penya mi juma ne crojen. But ebia baby obekono atonton beto we. And also the ye friend no. Nye beto we betua sika dabi. Eye crojen nyame asama ye mfrɛ mu kra. Nti ebia no wani beje se obeba na wo ne aba be ye adwuma na. Wo so bra. Na wo so fa wa ho de ba boa yen. Ne nyina ye ntimi ma gospel no ntimi enko enyim. Last week Tuesday no chamfoni net say. Oh last week Tuesday no. Nyame nsa pejaye pa nwade ne nsankyere ne pejaye ye bompa ye ma nkrofo boy bia nkrofo ba kama na ye me nwanwa se me first day o manko radio so manko baby ya me gina today's TV and I'm so come say because beginning come say me start preaching I would TV so to me started TV preaching for almost 6 months to 7 months ago ni eti na me ho nyame okronkron ka chem se me start bibi ma me transfer akonsa na me start empaibo no eye Tuesday ni Tuesday atwam and eye first episode a ye call so nipa ba kama about nipa be more than 20 ti dey say nyankopon ye den a hye ne ho animunyam obi a 36 okay ahun so obi a fe ne wasa kyera na nipa 36 atimi adimachi dey anje say nyankopon ensa e wo de me ye ni mu enti adanse so koso abrantie ba ko bi ono de na adanse ne tache me pa wase obebo mpa yo ba around 7 o'clock 6 to 9 no no de obantam oso obo mpa ya nti time I start so wa dance be di no e no se wo bai na obo mpa ya na no oni ne master bi ya dwuma na oni ne ya dwuma wa je ne car free ne nsam ama car na sai be 1 year ni o friend na on fa
but obebo mpaye na wote wona no ne uncle na friend say watoka afoforo nto omeje enti ono kra de wa me ampompo no de eja o se nyame yadom Tuesday obeba nti ewu ni say nyankopon bibia ni wa nyame ntimi nye mimi gidie no how do you feel media ni mo nyam shema Kristo because adwuma na nyame dia the work na me yan it's not for me eye Kristo dia enti se basa mimi mama ni nyisa ya me ne mayo me dia na me wo me ni hia me de be ma wo me de meka asam na kyerɛw na ya bompaye enti se animonyam hye bi ba eye Kristo na me de ma no me danase sa wo gusu a wo ye na wanwade ne ne nsankyerɛ ne because mimi de mimi di omani mu no me wani daso ewo de ono ye ma me kama me call ha mu no ti me de be wani daso ni mu se bibia ni wa won ti benye so hu enti obi be di adanse na me se na no ye bio ene so owura wasan ye bio animonyam hye enka wudin this time the wani jemu na ebusian on feel say obi ani age first obete agrada o radio esu ni eka radio esu ni eka say me ma me yani asumadwo no mabusuafo asumadwo omo da no mada na obete yes oba na cancer mpa it say yo wi ase na mo bedi atem ni aba Kristo mu na mo nyi awa watu na mbesa di atem dia enu de ye omo asem na wo nyere so ba be convince obi dabi me convince o se ba jimi di me ye madwuma o I am doing my assignment. Me nyame afram sa me meka nasem. Na me nchi akra ma onu Kristo. Adwuma Kristo di ahye me nsa no. Eti se obagima di, se wonyimi ni, me meka asam na kyerɛ wo. Wugidi a, ye wo awasem. But ye bompa ye ta kyerɛ a, asam no pemwa. Ye se asam atumi ene mosra edi akyire no. Enye obi na beka kyerɛ asam na ba wo nkyɛn sa kyerɛ wadwen. Wo beba. Ade se obi a Bible say yira ba ne de. Wo be ye ne dan wo ye yira ba. Ye woni pa bi wo mo ye yira ma. O papa ni tirim fo nyame asam no ye den wo ye den obaba bedi watem wo ye den a unbelieve say dia o kan kra wo ho se won krofo bi o mo say o mo nyi nyame asam ni yes he or she doesn't believe the word of God it obi o nyi nyame asam ni no e de na be kan obadi wadi wo ye de obaba be ye wo na de ana me dan say o mo nyi nyame ni no me preach wi o mo fa preaching no na o ma ba no mo di matem na ye me de se anya kom na wo di me ho atem na emu mo nyame asam amakoka and what is happening no interview no ma be fa video near that oh mo hwe oh okay yes ye ni bi enti me hu sa e shama ni monyam motivate me e mama hoden because me ya de na me ni challenger ade ne nkoni mu mame so we na say oni me nya challenger enya kese ade ade ni pa nyina be ma me challenge e de me kofa sabe me hweta mana me wakomu a me start na oh jano onye obia oni tumi busum bia fa no oni busum oyaza oyese omo de me sa o mani tie ne nyame de me ko ana bra na me tie busum fie so na me ginyame di eno na awurade aso me mu ama manya me nkwa besi ne na me ginyame di enti me ti wonyina na me makoma edan e wo Kristo ho ti na me ginyame di enti me be fa Kristo no ama me ni nyame ntam no anwa ama you free bro I'm telling you the gospel truth. My free says, oh, yeah, they are me. Say, you didn't answer it. I say, yeah, where I chum. And I say, I'm a sir. Oh, me won't say, me won't deem me say, do I meet me read the comments? Me say, ready, who mobile. Oh, yeah, I can't comment. Me kind in wow. Me kind every comment. My reply was a ready, who mobile. Okay. Me kind was a ready, who mobile. One oh, Crona, I locate me no. Or locate you, I'll be here, me, way up, sir. Bible sa intino ebia omla na enso ye Bible kan o se obi si wori nsum ye nyame na bunyai no mamu foso no na semre ne so a ewrade de ne nsa ka no a ono akasa ba ba de be sum nyame enti wo no omla nso ye ho kronkron mo wasum da koro na ka wada na me mpega me nsa foforo no bitimi ko social media ko di atem the Holy Spirit itimi be twa me ma wow twa me ma we yesa no a me ma what must say enti dia me hu o me redie mo nyame wo kronkron ade o de ye me no sa wo hu bia e ka won kase ma me die na apiapia na na odi mi keka nyame asam sa dia me hu no hu bia ka wo be hu se nya ize nyame wo kronkron twa o ma se pau what must say enti no nipa bia nyame afa wo se be ye na adwuma no wo do hu ma nyame yi a wo kronkron be be wo kronkron so be wo so no ya de nya wo be ba betia wo what's your to us? Check no one see you kum. To say, Obi, I say, sorry. Now, say, Yamia frame me crojen, me cosene, me cotonton, yama, me koboki, me cofan crofossi, me dia dance here, or bra, wouldn't so bois,
but ye meka ne ehun se wa ben ye ehun se nyame ye adwuma wa wo hye wa kwafa nkrofo bi menda ne bubuafo ne anifraefo tena ho se wo ye Kristo dia nyame be punish wo ebi obi wo no no fa nyame no it wo ya ne just for business ene no nyame nim so wo wi asinti nyame be hu mobo obehu mobo asa ne be ya be sachara wadwen but se nyame nim se wo no ho kronkro ataachew ena wo de yesa obekum by obi wo fa nyame no de yesa nyame hwe ne din o ah e pesa wo sachara no agyawo to omo yesa ne ma ne bebre no omo sachara omo fa Yesu tiri nyame hwe omo no kosi so omo be sachara na so omo yesa sachara wie na wo so nyame ne mu ye tse memi amakwa buzumfie ah ma hu papa ehu bone na me se ma be fa nyame na me se ma yesa de ne bia nyame wa ma me one chance o obeyi me fi ho and I am not ready to die because be se me kita poma e de ko kanyame asem so okura poma like abrewa ontimi na nti okita poma no na me kita poma na me de nam na me de so obeyi nyame asem na till say nyame beto ne nsanya fra na me kwa biem brai wo so be nyame asem na till say what kind asem na me ye urade adwuma na me ye adwuma me rade me de me hona ade nyina me ye nyame na adwuma na manya no sam shira sawa from ya bibiara me dia ni je be jeneso esande wonu no wodum shra buzu me se me ye chuma me radio Jesus me de me honam adinyina me ye nyame na chuma na manya no sam shira sawa from ya bibiara media ni je be jeneso esande wanu no wodum shra buzu meye juma ame radio meye juma me radio sawa from me abribiara media ni je be jeneso esande wanu no wodum shre buzu amen 50 plans I think I was say critical amen mama say what plans say we no also what voice I'm not saying any machimo me the omo tournament to be omo tournament to be say the omo tournament ma be to be only a day say nyame ma ho kwan dia nyame ma ho kwan dia say nyame pa e beba mu see nyame ma ho kwan dia onya na giti enyu gospel me come one of favorite musician obia obonya me nyum bia nyom no touch me nko ade a what must say nyom no touch me nko ade a meto ti me nim say where you me favorite and now where you me favorite e be depend nyom na beba beto abonsen no okay nyom no to abonsen nko ade ne e be da makoma so na say yes tabakwa boba bi patient nyako wabo ba ku bia me de pa ba me nya hutu ye e ba ye ncheye ni be 1 month ti me nya hutu ye o se me ye nya me dia o me ye nya me dia me ye nya me dia o me ye nya me dia akudie bia ni we be sorry e be ye me ye nya me dia o me ye nya me yes tatra ma bia ni we be sorry o ye nyame dia we ye nyame dia me say we ye nyame dia we ye nyame dia ye nyame dia ye dia ye nyame dia tetra ma bia ni we be sorry e be ye ye nyame dia akudie bia ni we be sorry ye nyame dia ye nyame dia you are for God we are for God. You are for God. Oh, yes, we are for God. No weapon formed against me shall prosper. I am for God. Oh, I am for God. We are for God. You are for God. We are for God. Oh, yes, we are for God. No weapon formed against us shall prosper. I am for God. Oh, I am for God. And we also no weapon formed against us shall prosper. Isaiah 54 verse 17.
Amen. Amen. Mama, how kakra? Unya na other music apart from gospel be a high life. Yeah, me the gospel pen and dama. I see. I see. I am a penyomo. I am a penyomo. A bemame. Aye. 6 minutes to 6 o'clock. Actually, I can't cast your boy, bro. It's a buy station for so any free. Say, me to petrol now, maybe I'll buy blah blah blah. Because I'm not sure that. Then I will call watching for the last time. Nyame ya domo a ochina ye ni nyame ma ebehia e wo Tender Plaza. Baby bia obi etie me bia no de opese oba ho afaka so aka. Ofaka so aka wo su besi wo choice. Wunya si e wo choice pe. Now our friend number na me did a 2 a channel. 0257 0257 003 113 0257 003 113. What the first number no? Some person me ba have your account to pie bonibi. Evangelist mama part and pie bonibi. Me baby na bra. Wo ba so na person wo hu me one on one be kan problem kire me a. Eno so akonya ne wo ho. Ye nyi sika. Wo be ba be hu me na wo problem na ye honamu dia a ye be hu dia ye be ye huhum dia na ye se ye bo ane ye no bo mpaye so ye no be bo mpaye etime to nsa frɛ nyame manyina o mutie ye na nwumre ese bra enhwe nipadua no enhwe konfo a wasesa enhwe konfo a Kristo afrɛ no na emom no hwɛ honhon kronkron nsɛm na efiri ni mu eba no na bra na ye mfa ye ho enyina ye mmom emom mpaye na me wo gidie sɛ wie ye no de ode beba fie ho no won sign fa wo problem ne nkoda Yesu na wotimi frɛ me no obeye wo bisade e de amount e wo Yesu Kristo dimu etime to nsa frɛ obi bia wo kyena anopa 9 o'clock ni ahyase brantem sani ahunso benya baabi atena na nipa enye oje adanse enso ekoso pa ewe Yesu Kristo dimu na me de me social media handles nso tutwa obasa wo hwan ya obetimi enyame ewo Facebook no so today's TV ewo Facebook no so na YouTube no so Evangelist Mama Parts ewo so ubenya mo YouTube Evangelist Mama Parts ewo YouTube na Instagram no so Mam Evangelist Mama Parts enso ewo Instagram eno so ubetimi follow me ewo ho enti me do obi bia ase me chi obi bia woti Evangelist Mama Parts ye chi asofo nyina ye sra asofo nyina ase monko so anu mo mpa ye ma Evangelist Mama Parts na me 19 na me ntimi nyina na me nya ma adwene se mesan akomachi me nko bi focus me come anim my focus is heaven enti mo na mo beboa yen ba bia na mo frɛ yen ne ye be ka nyame asem na mo kan ye be mo ho ye pe nyame asofo papa enya sabe kokoronko ha me de enye konko lelefo konko lelefo ne beto we be jinchine be gise ne ofra me wa me ma konko lele ai konko lele asofo no konko lele asofo no motonton ne me wa de ofra me a me ba be kanya me asoma be gudwa and they make some no. I remember be good because me ba some no na me de beba. Into no friend why you ready somebody. Who friend bu some jemukra I will come with the word of God. And no na Awurade ade ama me some nyen ho adwuma. Yempe konko lele bia. O we na wo no atonton fo no de omu nyina atesa konfo no. Nti no ehu hia some meba ho. Meba de ane me be ka some na kire nyame ma. Ama nyame ma na o mo tete ho no. Anya adwensa kyera. Ma twoma ba Kristo mu. What you say? Two frame ya meba be cansem no. Ti wo frame some me cansem na meba. Ba bia wo frame some me mra na ye hyehyɛ ho. Ese bia be ka we ni efanya sika memba. Nti no ye frame kora. Nti say konko lele foro. It's your number no 0257 003 113 0257 003 113. Me din Evangelist Mama Parts. Me chia me husband. Me chia me spiritual father. Me sa so chia me nua be ma ba ko a wagina machi. Fiti abra me sachara ye any obstacles wo gina machi den unpredictable amankado woni me nua be ma ba ko Black Jesus enemy sister ba ko Joyce Kodua any all the abozege fans me chia omu nyina abozege fans ya me ya ware yaze eitiro me chia obi bia obi opemasem bia me so me pe obi asem abrochefo nyina chia omu nyina ya me nhira mo no nye obi asem be na ye o de pa do be na o pepa fufuo wo mami manum nkwan da korokora na jese mabuada won no nkwan da korokora yese dan manidi dan me koda me pressa
So unya fufu di. Umami fufu di. Ati me ba ofie na oye jollof. Wo de bo matimode enfa me ho. Wo no amo ahe. Wo bo ampesi ahe. Me de fufu ana banku ni mako. Banku so me mpe nkwan, me mpe hwe me mpe mako. Utwi mako ni nchina. Ana banku ani mako. Ani nchina. Eno na mepe. Banku ni mako. Banku me mpe nkwan. Me mpe nkruma fro mako. Ena mepe. Ena de mepe ba ku biem pa so ye kokwa ya che. Kokwa ya che. Na beans in kan. Dabi. Kokwa ya che nko no wadi fufuo no be 3 o'clock 2 o'clock ho no. Me be da na me di kokwa ya che. So ena mpepa. Some for social media in media handle no. Facebook no. Today's TV. Facebook. You streaming live. Digital and satellite in Facebook no so ho. And Instagram no so evangelist mama pat. Me no ka say ya ko follow me. Evangelist mama pat e grofo bebre di media bia. Ba wo kwa de viewership no do so pa no. And no na ya me original page no. Evangelist mama pat. And YouTube no. Ya be evangelist mama pat. Obo a me preaching ni nyina o legu. Me preaching na me preach Thursday no. Ni nyina gu ho. Evangelist mama part and as mama part official ni nyina wo ba egu ho me preaching ni nyina egu ho into sanity and so bet my friend evangelist mama part that was 0257 003113 and I said 027 0257 003133 0257 003133 I tell you, mama part about mama part about I am before who started now say evangelist. Yes, evangelist mama part. One part you know. Aye, se be motias, e me ka motias. Enti no problem ne den. E mo Ghana for dey di mo chia yamfa Yesu. Hi. Sao? Ghana for. Udi Ghana for. He unim. First na me ba na be di atem no ma be di atem so wa sa kira akoka nyame a uzi me start up for no na bomb ne mpane na e ba me so na me nko a me ntimi oh se ga me nko na ma sa kira o bebre asa kira sa akọwi ase but me dem yes me nko but me wi na dos one ma ba na be kan na ma ye free so wa sa kira akoka nyame ase afa dem sa start nyame ase mo so a still it's again am it's say no wa no take your decision na de nyame okonkro ba kira say ye no wa ye because Ghana for de Udi omachia. Sia kai. Usachira o. Mami abozeke ba. Abozeke. Waje so, ezeke. Wale azie. Mesi kuro imu. Sabadwo. Enyanyoye. As the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane. Bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam. One who nyame yenu nyam no one who niam bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomode na behwe too much GH behwe na subscribe bomode o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura